Melang ya dumedisang kwa lona wa ka mehla ke makatollo wa go dikatuwe makatollo wa topo tse tshose le tsa mangope taola e supa kopana motho le modimo wa hae thutlo makatollo ke ne ka hara batho bana be sona le tabe ke batlang re tlote ka yona mona ke batla re dule fatshe le understand le utlwisise makatollo wa thola hala residence ya plus station sa train opposite le station sa train o na le sekolo se ba reng ke Tshepo Themba ke high school ke zone 6 station 2 zone 6 ka ga Sebokeng se ka ga Vereeniging ka ga Gauteng province bana beso taba ke ena man e batla ke re discussanyana le lona ke re shebisane ka yona ke batla ho bua ke tlo araba dikarabo tsa batho ba be le hore meriana ha e ba sebelletse kapo di rwala ha di ba sebelletse at all ke batla ho araba karabo eo bana beso go na le mefuta e mebedi ke batla re bue ka ntwenana ho na le ntwe ho thweng ke spirit ho na le ntwe ho thweng ke energy ke tlo zama ho di fapanya le di utlwisisa ho na le batho ba ile ho ntho tsa bona di sebetsa ka energy ka Sotho o tlo utlwa re bua re ona le madi a thata ona le madi a thata ona le madi re ka e kopanya le batho be le horeng ba hlaile ka lesira depending hore ke lesira le jwang lena le ho thweng ke lehlohonono la tlhaho nature ke lehlohonono la tlhaho ane ke batho ba jwalo be le hore ba sebetsa ka energy ho na le batho ba sebetsang ka spirit which is ke batho be le horeng badimo memoya mathwasa dintho tsa magona ka hare di ya kena dintho tsa marwala ha ba di tshwere di ya ba sebeletsa gore motho ha go lata le bona le a mo sebeletsa ha o entse mokete wa ho phahla dintho di a buleya badimo ba mona na fela wa bona ha ile kerekeng a yentse eng dintho tsa hae di a buleya ke batho ba sebetsang ka spirit bano jwale batho bana ba mefuta e mebedi ba kekebe ba sebeletswa ke ntho e le nngwe ba le babedi le gale ke hana ba kekebe ba sebeletswa ke ntho e le nngwe ba le babedi so haholo taba ya ka ne ke batla re tle mona tabeng ya batho ba sebetsang ba madi batho ba sebeletswang ke energy hore ba ka ipona jwang kapo re ka ba bona jwang then ke tlo ba fa taba ya ka e ke tlileng ka yona hantle motho ya sebetsang ka energy motho wa madi e re wena monna ona le madi a thata monna motho ona ha sebedise next ha kene kereke ha etse le kopo but dintho tsa hae di kgona ho tsamaya hantle ka tsela eo yena a di planang ka teng mostly ya batho ba ke batho be le hore ba diphendile bohlaleng ba bona ba tlhaho ba bang ba bona ba diphendile bohlaleng ba buka gore ho etsa dintho ka molao re ke be ka tsela jwalo ho etsa dintho ka molao motho ona la ka bantsha a ke go bana beso a ke batle le ntsa tšhelete tsa lona tsa ho qetela le re le tlo batla magona le re le tlo batla dithwalo le re le tlo batla eng ha di no sebetsa cause meleng wa hao ha una space sa moya o itseng hore ke moya wa badimo kapo ke moya ha una space ntho e sebetsang ke madi ya hao ke tlhaho ha fe ntho e nngwe le nngwe le etla go le ho phatsuwa ha wa tlameha hore o phatsuwe but ke tla etsa topic ya ho phatsuwa ka nako engwe motho wa jwalo ha tlameha le hore a phatsuwe bana beso ha tlameha le hore a phatsuwe ho hang cause dintho tse a phatswang ka tsona di tlotla di disturb energy e fluctuating mading a hae kapo energy e mathang mading a hae ona le madi a tlhaho a o rateya ona le madi a tlhaho a serithi ona le madi a tlhaho a o hlompheya motho wa jwalo ha phatsi ntho e mo sebelletsang ke taba ya hore kelello ya hae ke taba ya ho buka yona e reng ke batho ba di motivation ke batho ba motivated mostly ya batho ba jwalo ha o check di blood type tsa bona ke batho ba blood type O batho ba jwalo bana beso they are very choosy batho bano ba na le kgetho e makatsang ya bona and dintho before ba di etsa tlamehile ba connect le tsona ba tlamehile hore ba connect le tsona mohlala la o ka ba wa freewa kapo wa freya wa bona ha ba potlakele dintho tsa marato pele ba utlwa re moyeng wa bona motho o a mo freileng wa connect le yena ba sebetsa ka connection ke energy ba sebetsa ka connection batho ba jwalo so o batla o utlwa hore motho eno ya mo freileng o ya connect le yena moyeng na kapo motho o no mo freya wa connect le yena o fumana ha o sa connect
le ntse le qoqa hantle di-WhatsApp beke ya pele ya bobedi ho so thotse fela. There is no connection. There is no connection. And le wena motho le reng motho ona o free ha ona mo senyeleng teng. Energy ya hao le ya hae ha di connect. O sebetsa ka energy motho ono. Ha di connect at all total. Ya bobedi ku hore ntho etsa go ba be choose. Energy ya bona e ba tlosa dinthong tse tlo disturbang energy ho bona. Like ba ke se ko ba kene dikamang tsa dilakane o tla nkutlwisisa akere tsa dilakane ka pelenyana kapo le batho ba feel motho a sebetsang ka madi kampa a utlwana le motho ya sokolang a leng clean e wa connectang le ena a tloella motho ya tshwereng di million go batho ba ipotsa wa sa nke one one una le tšhelete ba bona o nka ona sena tšhelete hantita ba ke connection mona so bana beso ke energy ke spirit le di fapane gore le lona batho ba sebetsang batho ha le tlo sebetsa you have to be sure motho mo sebetsang le hlohonono la ha le tswa kae le tswa ke le mading kapa ke taba ya hore tlamehile lo lokopa ka badimo ka dimpho tsa badimo kapa motho ona ka nna rwala nna hona le batho ba jwalo bana beso ha re bue nnete ena e le nnete and re tlo dumellana le batho ba bangata mona ba itse banta bena da ditshwa batho ba bangata ba tsamaileng ba nyefula meriana ba re ha e sebetse ntho ena gona re phulusitswe se re ametse Jesu after re ke amoele Jesu dintho tsa ka di tsamaya hantle. No, it's because of money uya ha thole dintho tse disturbang energy ya hae wa bona ha thole dintho tse disturbang energy ya hae madi ya hae so money o connect talent o le horeng energy ya hae dumellana le yona so e gona go ba activated highly activated dintho di gona go tsamaya. But here's the problem mo ileng teng ya batho ba sebetsang ka energy dintho tsa bona ha dina assurity di a nyoloha di a theosa bone dintho di tsamaya hantle ho kwalehe wa bona ho kwaleha re wazama dintho di kwalehile ha o dintho di buleile ke bothata ba batho ba sebetsang ka energy bo ke bothata ba yona and motho a sebetsang ka energy o tlo mo bona ka eng hape ke motho le reng ha plana dintho di a etsahala ka mogho a di planning ka teng neng ha o kena ka hara tulo mohlolo mongwe tloa mona o ya Eastern Cape plekeng e itseng but ha o kena ka hara tulo yeno ke restaurant ka po we are connect or mona it's like nkile ka ba teng before ida ka toro ka tulo ena ke tla lo e bona that is where mo energy ya ho connectang le tulo yeno e mono ya connecta le yona jwale energy e hloka ho balancewa bana beso you need to balance your energy you need to balance it ha o batla o e balance o ipona hore motho wa jwale tlo le nku o tlo tshwere 5000 ke tlo o etsetsa yona hore e se na ya thowa ya nyolosa ya thowa ya nyolosa ya thowa wa nyolosa o tla le 5000 le nku e phelanya manaka kapo o ya ram wa tla nku ya ram ha ke re ya manaka e be nku e tshweu ya ram o tle le yona ke tlo balance tsa taba ya energy ya hore se na ya thowa ya nyolosa cause la le ka tsamaya le 5 o tsamaya le batho ba le ba sebetsa ka memoya le tlangakeng elephant 1 le kaofela le tlo gwala elephant 1 e tshwana for ena dintho tsa bona di ka loka wena e be sa sebetse ho wena fela o le 1 to ka monwana e hano sebetsa why because of hauna space moyeng wa hao le mading a hao sa ho tshwara memoya ntho e sebetsang ho wena ke madi ya hao a tlhaho ke ona itshebelletsang ka lehlohonono la bona le di eng tsa bona hence ne re ha o le motho ya hlaileng ka bolesira ho tlameha ho ba le ditshebeletsonyana tse itseng tse etsuwang wa bona tse etsuwang to activate that energy ha o tshware setlhare ha o tshware next o activate fela so ho ntsona le batho ba sa hlayang ka lesira ho motho a tla mpotsang 0682134374 ho motho ya ka mpotsang hona le batho ba sa hlayang ka lesira but bana le ona madi ano ankane madi a kgang a ntho e nngwe le nngwe hore ke ho hlompheha boeta pele kapa ke taba ya kgwebo e ba madi ntho ena wa ilukisa fela for now is 5000 for now
ha ke tlo o etsetsa link wena. So ne ke batla le utlwiseng ntho tseno bana beso, and le se ke be la blame le dingaka tse ding tsa dintho di tina di sa sebetsa cause ha le ya checka hore o sebetsa ka eng wena, o sebetsa ka madi kapo o hloka ntho ya hao e hloka moya o itseng o tla kenang ho wena o e booste bana beso. So ke nana hore taba ya ka e utlwaetse, ha isa utlwala ke tla sheba di-comment ke tla kgutlela ho part 2 ya taba enana. 068 213 4374. Amen, ke a leboha.